Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tato bachcho, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gobro aaj 28 July 2020. PS Tazipura Kandi khas. Class on 3rd, 4th and 5th primary combine. So adiji kitab chu Kashmiri Koshur. Topic to grammar yani vahid to be and jama. Vahid to jama. Go vahid na ho jama na ho deshi aise bana ho ki vahid ko ago kis par lako jama ki lako. Vahid jama lako vahid jama. Al Allah. Al ge ak al ge varya al. Savaj gav gu gav gav gandun se gav go ganduk go mani ko varya go savaj ge ak savaj ge varya kul sur sari ambur ambari gur guri shuri kitab ge ak kitab ge varya pos pach pasha a pos go ak na para asha ay pach ge tel ay ko zyado nur ige ak nur ige nari ha tulsa dono nari tor tadmani goani ki zanmamo tulsa nari tor tulsa agar bana bu tulsa nur ak nur tulsa ak nur tor chna ge nur nari voj vaje rapai gotro ay ko zyad to samajh ऐसा पढ़े उनकी पान यदि बेपास दा लिखे